Kadang jodoh minang kalinya. Nah ida fikir mana deh. Tak suum dia ni betul-betul suum. Anak moyang suum betul-betul suum dah. Nyo baru dalam dunia dia nyo deh. Belum tengok. Nauzubillah min zalik ya Allah ya Tuhan lu nabiku ya Allah. Ampunku dosa umat drogu Muhammad. Baje tu. Baik diblokir, bahawa diblokir kes dah anak aku pekah anak silap rok lah mah. Dia tu silap rok lu. Naik kuat pergi mah. Yang penting PK lah. Oleh sini pergi tiga orang mahamom yang penting. Yang bamban ka kata orang kecil mah dah pergi. Ha? Bak dia harap peng 20 rupiah. Kau jadi hana tak sadar yang bahawa dicok videonya diupload ke di YouTube. Ha? Dinonton le urung ramai lom hana sadar du murino ngeceh. Hana pun dah pegah tengku mudua dah tengku pi lagi hafanya tidak berani. Pakon je ke Merajalela. Nanu tekon pakon je ke Merajalela contoh urino ngeceh nulun pegah. Nah, kau ragap urino yang paling parah tar urino. Nah, karena wehana MPU na muina bahkan nuna kaya nyan manusia utak ortodok awak nyan kau awak pingat peng kau awak pingat go kau awak pingat urung pegot kemaksiatan tapi urung pemalai yang pegot kemaksiatan nyan ke awak nyan benana depu kamu kamu yang lun begah nyan kau awak larang kemaksiatan urung bila kemaksiatan yang ke awak nyan makaji berani no berbuat hal yang kon dinang Aceh logika bacut. Mungkin logika lun kadang hana betul lun urung hana punuh ilmu okey mah yamban dia be som dalah pelemah saleh nah som bangai pelemah cerong som gasin pelemah kaya be menan gedanya nah ilon timpul dak ilon urung lagi na laju nah itulah hayat som pun kata hebat do tu urung Aceh menanti ya urung kai luar negro pun kagak hebat do udah apa julok sih. Pen bekele urung drone bangka urung luar negro ka hebat raya kagak pakai motornya ke pakai motor je. Pe dengku piu deh. Yang ule ke kiban kedo kadang ule. Nana de pule urung drone. Ike ko enjoy dah hana peng ike urung ngatin bang begot mangga. Ya ilu hana ko peti mangbong ni ba. Dan kuya merata kon kuya harkat ko minta peng pike. Nyan tipu abu. Kon kuya minta peng ike 20 sekian ton kain di luar negro. Anak belum mong bilang mesti ba. Ike betul-betul kuyak merantau kong kuat minta kaya lah merantau. Kajilah. Najilah. Najilah. 20 ton lebih di luar negeri. Anak belum. Sehari mong bilang. Habunya. Kong kuat merantau kuat minta kaya aku ike. Najilah aku berapa. Ilong kong berapa perangnya. Ilong nyata ilong ngeri. Berapa ke orang bagi le pemerintah. Apa yang pemerintah nampak kau emah yang aku baju. Gok paju hutang mentong gok hutang daripada paju peng bab pemerintah ketimbang ka khile awak kah ke paju peng bab pemerintah pada je ku cok ke peng bab pemerintah aku kerja do pihang ku cok menanti peng bab YouTube yang ketuduh ke pegok peng bab YouTube kau cok deh gah apa lagi bubut pe lagi koma ladum ilon kan ku beratok habalon dengar sedram tuah buat lon baik dikut nyan yang boleh lun sampaikan. Ilong kang ku begah tok. Hanak pajuh peng bab pemerintah, hanak ku kerja di tun di tengah kah? Lebih kah? Naklah. Hanak pajuh peng bab kafe lah nanti lah. Padahal ku acok peng dro ku dumpul dro gilum. Peng berakon ku kerja. Pi hanak pajuh. Dikarenakan pakon, dikarenakan awakkah sebahagian hai ortodok kabegah ke di bayi li kafe. Ku buktikan lo nurung kon moyang-moyang dengkung dua. Yang tipu lo. Pajit yang menan dalam dua apa? Dilulake din kepada urung drone wandumu mungkin ada pe. Perasaan hati urung drone si gotu lulake mah. Lun yang namun manusia hana sempurna. Yang lulake mah kepada urung drone kadang na menyinggung perasaan hati si gotu. Nana pumah. Lun tetap lun pumah dunia sampai akhirat kebangsa lun. Dan hana boleh lun jak dendam maka lu lafazkan laju bergelah-gelah. Supaya baik tersimpan kebencian dalam hati lun. Kena lun begah sit berkelam. Pakau lun ku tenak. Ilong hana kuat simpan-simpan. Jadi ilong kalau lun tenak. Yang hana li tersimpan ba hati lun. Karena ilong hana pulai lun jak mendendam dengan bangsa. Pakau ku tenak karena ku tenak. Buat geh yang kam langgi. Kamu
Jen yang ka digoda kok nyan yang kok nyan yang kutuna. Jen sajan kok nyan yang kutuna. Moho kan? Kajit menan timung nasi beri datat sidralun yang bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.